یەکیتیا خوندەوان و جوانên دموکراتی کورسانی ڕۆژاوا لە هەولێرێ ساڵڤەگەرا پێنجەمین یاسازکردنا خوا بە ئاهەنگێکê خەڵاتکردنا هەژمارەك خوندەوانên سەرکەفتî لەسەر ئاستا زانکۆیên هەرێما کوردستانê li Hewlêrê vejand. Bi amedebûneka berfireh ji rewşenbîr, siyasetmedar û fermandeyên pêşmergeyên roj, nûnerên Yekîtiya Lawan ya Herêma Kurdistanê û berpirsên hikûmî endam û serkirdeyetiya Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Demokratî Kurdistanê Rojava, roja 12 meha nihan li Hola Saad Abdallah ya Kongiran ya li Hewlêrê salvegera pêncemîn ya sazkirina xwe bi xelatkirina nêzîkî 30 ciwan û xwendevanên Kurdistana Sûriyê ji xudanê pileyên yekem û duwem li ser asta zankoyên Herêma Kurdistanê bi aheng û reqsên folklorî li Hewlêrê vejand. Wê ahengê de du gotar ji aliyê berpirsên her du yekîtiyên Lawan û xwendevan û ciwanên Demokratîk Kurdistanê Rojava û yên Herêma Kurdistanê ve hatin pêşkêşkirin. Herwiha 38 xort û keçên Rojavayê Kurdistanê yên pileyên yekem, duwem û siyem li ser asta zankoyên Herêma Kurdistanê bi dest xistine ji aliyê yekîtiyê ve hatine xelatkirin. Ku bi destê kesayetên siyasî, rewşenbîrî û pêşmerge yên xuyanî ji xwendevanên serkeftî re hatin pêşkêşkirin. Bi vê helkeftê berpirsekî Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Demokratîk Kurdistanê Rojava pîrozbahiya hemî endamên Yekîtiyê û Miletê Kurd Rojavayê Kurdistanê kir. Got ku Yekîtiya Xwendevanan karî bû di 5 salên borî de roleke akîv li xizmeta xwendevan û ciwanan de bike, bi taybet li Kurdistana Sûriye û Herêma Kurdistanê. به هالكفته بورينا 5 سال لسر دامزنانا يكيديا ما جوارتيرين بيروزباهيه ام تبعي اندام وسركرداتي ما وحمو جماهير ملت كردكن به هالكفته في سال يادي يكيديا ما كاري خو اثبات كيتش نخاسم الكردستان السوري ده دبن دنافتخن جوانا وقطابيان ده يكمين رخصن بالرجاوي كردستاني وسراراي الكردستان الهرم كردستاني يكيديا ما كاري خدمت باش بو خوندکار بکن چه مستوى زانگه چه مستوى دبستانه ده. Ahmed Muhammed Emin berpirsêleqê Herêma Kurdistanê Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Demokratîk Kurdistanê Rojava jî bi vê helkeftê spasiya hemî endamên xwe bi taybet û komîteya cîbcîkar kir. Got ku Yekîtiya wan dê ser kar û xizmeta ciwanan û xwendevanan berdewam be. راستید به هلکفتی تا دست بکرد واسه پیروزبایی همو کادر و اندام و لنگری خواب تایبەتی مکتبان سکرتاریا کمیته جبهجیکار راستی مخواستم ویروژه ام ببینن که پنجمین سالی دامزراننا یکیتیامه گم کاری بود راستی 5 ساله گوبوری دا ام خواته که باش بکند دواره خوندوانه دا دواره لاوانه دا که چه هریما کردستان به هر وها سراسر کردستان می روجاوا وقتی دی ما کاری بود خلال واجن سالا دا گلک خورتی من سودمن نجوی من که دواره چالاکی دا دواره پیشکفنی دا دواره دورات دا وقتی دیجی دواره خوندوان دا راستی ما کاری بود ام بیشتر تایبەتی هریما کردستان ما کاری بود صدان خوندوان ما استفاده سودمن بنجی کو کاری بود دور کد مش خونده خال روجاوای کردستانی کو کاری مولویدر که خونده خبر دوام بکن وقتی دی ام تکز دکن کو ام بردوام من سر وی خبات سر بردوام بن سر آریکاری و پشتواریا و خورتی ما و خوندمان ما و گوسبه رول کوایی برچاف هبی لکردستان می روجاوا که پیش روز دم هیوید کنگو اوجی فدرالی که خوبستنه گو به کردستان کسر بخوام. کۆما نەورۆز یا کۆبانە ڕۆژاوای کوردستانی ژی بە بەشداریەکە بەرچاو دوێ ئاهەنگێدە ڕستەک دیلان و تابلۆ پێشکەشکردن. Li dawiya ahenga bîranîna salvegera pêncemîn ya sazkirina Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Demokratîk Kurdistanê de dezgeha Arkê li ser kar û xebata xwe û xizmeta xelkên Rojavayê Kurdistanê hat xelatkirin. Herwiha her yek ji hunermend Dîlma Sofî, Xelîl Botanî û Rewan İbrahîm jî ku aheng bistran û dengê xwe yê xweş û zelal xweş û geşt kirin hatin xelatkirin. Ciwaneke Rojavayê Kurdistanê ji xwendevanên ku hatine xelatkirin behsa rola Yekîtiyê derbarê rewşa ku gihiştnê de di zankoyên Herêma Kurdistanê de dike bi dilxweşî spasiya wê dike. في مناسبة أم سباسيا كتير قدابيان دكن قالك مساعدة بمركز شناحية خوندني بالجامعة بالبكالوريا بشناحية زمان با وهشت جرى دامكو أم الكلية دا أم جهادي ببن يعني يقيم جاري
كورس مرة هبو ومتقون زمان زحمته وأميتها بكن راسي قالك مساعدة مكر وهشت أم بهيلن أم سرب كبر